Tapi you rasa AI ni, I mean, kan you cakap about MIDI drums and you kena, use all the technology. Adakah dia akan macam like merendahkan you guys punya effort as musicians? Don't you like feel macam, alah, insulted ni kan? Macam, I can do that with my human hands. Kita contoh kasut sekarang banyak benda keluar benda semua dah daripada kilang kan, mass production kan. Tapi kasut-kasut yang handmade masih lagi orang cari. Dah jadi, walaupun dia di mahalan, tapi maksudnya orang yang buat benda tu betul-betul hands on, maksudnya nilai dia lagi tinggi sebenarnya. It's just that korang yang tak mampu nak bayar dia. Betul tak? Faham. Kan? Itu je. So tak perlulah rasa down dengan benda tu. Korang patut rasa lagi relax Okey lah, ramai orang dah pilih jalan senang, tapi aku boleh lagi buat benda ni. Aku boleh buat. Assalamualaikum and hi everyone. It's me Sophia, MC anda pada hari ini. Welcome back to podcast. Today's episode is episode 3, siri yang keempat. Okay, hari ni podcast ada tetamu yang cukup istimewa. Kalau korang layan muzik yang jiwa, kualiti produksi yang mantap dan bunyi yang segar, korang mesti kenal nama ni. We have to be here with us, Faris Fuad. Yay! Okay, so thank you so much for spending your time here with us at podcast. Sebelum Sophia mulakan with the first question and we dive deeper untuk kenal Faris, let's all first tengok montage Calma Brew, our sponsor location hari ini. Check it out. So kalau korang nak lepak, I think this is a very cozy place. Kat sini ada souffle pancake, ada coffee, ada matcha, ada chicken tenders. Dia sangat berdekatan dengan depan Gerbang Malam. Yes, I'm sure everyone kat Ipoh tahu Gerbang Malam kat mana. So if you want to come and hang out with your friends, Calma Brew is the place. Okay, so thank you to our sponsors. Okay, let's get right into it. Okay. Faris, can you please introduce yourself and what you're doing currently to our audience? Maybe some of us baru tahu. Saya nama saya Faris Fuad. Apa saya buat? Saya sekarang bekerja sebagai seorang cikgu muzik dekat Music Center. Dan saya main band lah. Itu benda yang saya buat lah. Yang banyak band sebenarnya. Antaranya boleh sebut semua. Boleh je. Yang sekarang yang main band sekarang yang tengah aktif Svasta lah. Itu korang boleh check it out, Svasta MY dekat IG. And then the other one would be FFK lah, which is this band lah, my band yang I front. Faris Fuad and Confederates. Okay, itu yang Sophia nak korek. Yang okay, itu. Yes, okay, tapi yang lain tu nantilah. Nanti okay. Banyak pula. Faris Fuad and Confederates. So, how many members are there in the band? Memang you as a frontman and then your lineup? Initially it was 9. 9, okay. Kita 2. Ada yang biasalah, yang biasa gitar semua biasa. Cuma ada keyboard dengan peniup, ada trombone, saxophone dengan trumpet. Itu mula-mula lah. Tapi line up sebenarnya kita orang macam tim bola lah basically. Bukannya semua orang tu dia set ada dalam that performing line up. Dia ada je line up extra tu, yang mana yang ni tak boleh. So each show ada different line up ataupun memang it depends on siapa yang available. Kalau orang ni ada masa tu, dia lah main. Kadang-kadang tak cukup semua pun. Tapi saya fikir, ada masa saya fikir juga, kenapalah aku buat lagu banyak-banyak instrumen nak kena pakai kan. Susah juga sebenarnya tu. Yeah, I tengok you punya music video ada horn section. Ada banyak. I think it's very colourful. Betul. Okay, I nak tanya pasal you punya band, Faris Fuad and Confederates. Yes.
I was looking at your website, ffkmusic.com. It looks really, really teratur. It looks you have the whole write-up and everything. Ada gambar, very nice. Okay, so that's the side of the band yang kita nampak sangat teratur, sangat put together. Tapi can you please share with us sebenarnya proses belakang keterampilan tu apa? Like, is it messy? Proses di belakang keterampilan tu So the website very nice tau. You guys should check it out. They have like macam profile, gambar profile, betul write up dia sangat best. Tapi rasanya itu pun dah lama tak update tu. Itu tahun bila. Di sebalik proses untuk website like not just the website, maybe just like the image yang you paparkan the image lah, the imagery lah, the imagery clean kan, semua kan. Dia asalnya sebenarnya apakah huru-hara di belakang tu? Sebenarnya we intend to be like a macam sort of a mini big band macam tu lah. Nak go for sound yang agak clean macam tu. Tapi biasalah bila dah banyak orang dalam band, kita akan discuss benda-benda yang di luar initial konsep tu. So masuklah benda-benda lain yang music yang bukan, nak kata it's not actually benda yang mainstream ke apa ke, yang bukan clean sangat. So imagery tu is just the initial imagery. Konon nak clean that vibe of macam pakai tie lah, dengan pakai fedora lah. Itu pun saya pinjam. Tapi I rasa cool gila because you can have like a concept, a mood board idea for your band. Yeah, betul. Itu pun, topi tu pun saya pinjam tu, yang dalam tu. Bukan saya punya. So basically kenapa image tu is just because of the sound lah, the initial sound. We tend to nak buat lah masa tu, we intend to nak buat. What makes you want to go with the website? Sebab sekarang kan kita macam more focus on Instagram lah, TikTok. Tapi kenapa website? Actually yang tu manager tu punya dia. Nama dia Izwan. Ini bagus. Dia macam mana saya kumpul line up pun actually sebab dia. Mula-mula initially it was saya dengan keyboardist, dengan Ajim. And then Ajim the first keyboardist lah, dia bawa this Izwan ni masuk. So Izwan ni dia yang penuhkan line up. Dia scout lah sini sana cari tu, kita orang dapat banyak UPSI punya students. So macam tu lah boleh cukup line up. Kalau tak ada Izwan ni, tak full lah line up masa tu. Okay, so Faris, Fuad and Confederates. So I google Confederates ni apa maksud dia kan? Maksud dia people who you work with secretly. Kenapa you pilih Confederates specifically? Apakah story belakang pemilihan nama tu? It's just that the ambiguity behind it lah. Nak dia macam tak nak macam nak sound benda tu macam sad ke apa. Dia nak something yang macam fishy lah, macam bit of like a sedikit mood going on macam tu lah. Macam tu je sebenarnya. Faham. So you like to play on that mysterious vibe. Macam apa benda dia orang ni buat apa? Lagu kejap macam ni, kejap macam tu. Macam tu lah. Banyak tanda tanya. Okay, can you tell us about Faris, Fuad and Confederates punya music process? Do you write the music? Adakah you yang come up with the arrangement? Ke proses tu adalah shared creativity? Ke memang on you je? Dia kadang-kadang it works macam ni. Kadang-kadang ada line up yang bagi idea. Faris, kau try buat lagu macam ni sikit. Tapi benda tu it has to fly with me first lah kan. Kalau saya rasa benda tu macam ngam, okay lah, syok lah, jom lah buat something macam ni. Tapi ada juga time yang saya yang propose, and then diorang kata okay, kau jalan lah Faris. So then macam tu saya akan buat lah dia punya gitar ke, dia buat saya akan buat arrangement semua, and then tengok diorang adapt to arrangement tu macam mana. Sebab kadang-kadang diorang pun ada diorang punya touch kan. So yang tu pun saya nak juga. So basically saya punya initial punya arrangement dengan composition tambah dengan diorang punya flavor on top. Biasanya macam tu lah. Okay, so bila you work ramai-ramai, mestilah ada macam banyak idea. Just now pun you cakap ada banyak, you nak diorang punya idea, diorang punya spices kan semua. Pernah tak you guys ada satu conflict of ideas macam aku nak bunyi dia macam ni, aku nak bunyi dia macam tu? Can you tell us about that? Ada je sebenarnya, ada je. Tapi benda tu senang je. It's macam nak cakap lah, kalau you rasa benda tu dah tak align dengan you punya musical preference, it's okay lah. You can just part ways lah. No problem. Tak ada apa pun. So jalan je, carilah line up lain. Bukan nak kata you are expendable. Tapi kita nak main band ni, nak kena semua on the same page. If you're not on the same page, then dia dah tak fun lah. So it's best that part ways lah. Macam tu. Okay, Faris, bila you main dengan other people, you have your bandmates, boleh tak ceritakan satu moment where you have to how to say, you kena korbankan you punya creativity in order to welcome other people's creativity? How do you deal with that? Actually tak pernah kot. Kalau macam tak pernah gaduh satu band?
tak pernah gaduh. Wah, ini sangat dia macam jarang. kalau benda kalau macam saya cakap, kalau rasa tak align the preferences, So you terus cut off the people yang you bukan cut tak off align lah. with, It's or like kalau you tak suka, it's okay lah. Then just okay lah. Sebab kita nak buat benda enjoy pun. Okay. Unless you have a specific goal. Macam contoh, you nak a breakthrough ke? You nak jadi besar, yang betul-betul nak jadi besar kan? Maksudnya mesti dia ada satu jalan yang kau kena ikut, betul tak? Kan you have to mold your music into something that could be accepted by the masses lah, betul tak? Tapi kalau selagi benda tu tak ada, so goal tu pun tak ada ke situ. So maksudnya it's just for creativity lah, nak enjoy lah. Kalau tak enjoy, okay je, tak ada apa. Macam jamming petang, esok kita jamming, nak jamming lagu apa? Wah, aku tak tahu lagu ni lah, tak apa lah. Tak payah. Okay. That's nice. I think that's a very good approach when you're working with bands. Sebab a lot of times bila I jumpa people yang main band kan, they will always gaduh macam, aku nak bassline dia macam ni, aku nak gitar dia macam ni. So end up band tu pun pudar. Salah satunya one of my friends. But anyways, that will be for a different time. Okay. Reality nak kena korek ni. Dia dah start Okay, Faris. Faris Fuad and Confederates. When I look at you guys' website, in the write-up, you guys said something about punk music and mixing with other genres. Okay, how would you describe you punya soundscape with Confederates? Basically anything flies. Anything flies. Okay. Sebab dekat Spotify tu kita orang upload 3 lagu je. Okay. Yang banyak ada dalam the physical CD tu. Nantilah akan dia-upload, cuma biasalah kita orang tak fikir sangat nak upload, tapi nanti akan upload lah. Basically music apa saja yang saya akan saya suka, saya akan buat je lah. It's just ada like influences. Kalau I sebut lagu tu, then I can say lah yang ini from apa punya influence macam tu lah. Tapi banyak memang, kalau nak kata punk ke mixing, memang ada reggae, ada yang lebih kepada surf rock, ada yang macam synth rock punya style, ada yang lebih kepada macam big band punya vibe. So basically anything flies lah. Tapi ada brass. Tak kira ada rock ke tak rock ke, ada brass. Cuma kita orang sekarang tengah dalam proses nak tighten the line up. So senang sikit nak main live. So tak perlu ramai sangat kan. Sebab line up banyak yang bila dah berkejaya, faham lah kan, dia dah busy dah kan. Betul. Susah nak commit. So kita try buat untuk 6 orang macam tu je, tak 5 ke. So nanti arrangement semua akan kurang sikit lah dekat brass tu. Sebab sebelum ni kita ada full, ada trombone, ada trumpet, ada saxophone. So you can play lah. Dia banyak boleh buat counterpoint semua. Kalau korang jamming with the trombones and everything, lama tak? Like nak get everyone tight, line up semua. Is it like, what is the process? Sebab kalau band macam okay, kita ada bass, drummer, vocalist, rhythm, I can lead maybe like 4 to 5 people. Tapi you guys have like 9 and like a whole lot of me. Basically if you do your work, you dah practice, shouldn't be a problem. Yang lama tu is just nak balance sound je. Lepas tu jalan lah. Betul. Lepas lagi kalau datang lambat jamming kata pukul 9, lepas tu nak plug in benda semua dah 9.30 kan. Itu biasa lah. Itu kita dah set lah 20 minit tu, mungkin 20 minit yang awal tu memang tiup jap, tak dengar lah. Itu je. Okay, agak-agak dah balance, okay jalan. I really like how you said the soundscape untuk Faris Fuad and Confederates ni adalah anything flies. Sebab Sophia rasa based on my general observation lah, these days people suka untuk compartmentalize. Okay, kalau you main punk je, you nak punk je. Kalau you R&B. So like, what is your opinion sebagai musician yourself with this mindset yang macam I have to be one straight line, one straight thing, I can't practice different things? Nanti orang kata macam okay, kau poser sebab kau tak true punk macam tu kan. It's just a different POV. Dia punya POV macam tu. Saya punya POV is macam it depends on what punk means to them lah. Macam saya pun tak adalah nak guna punk the terminology sangat pun. Tapi sebenarnya saya punya prinsip senang je. If it's music, it's music. Tak kira lah dugem ke apa ke, I don't discriminate. No, I like that. I think we should have more people like Faris in this world. The world would be a better place. Terima kasih. Okay, Faris, I want to ask you about you punya music inspiration. Was there a moment in time in your life kan yang macam you nampak you dengar satu band ataupun you pergi satu show and you're like, okay, you know what, I want to do music. What was that moment for you? Sebenarnya benda tu it starts very early lah. Biasa dulu masa kita naik kereta, saya lah naik kereta dengan family kan, macam long travels, macam nak balik kampung dulu. Kita orang duduk dekat masa kita pindah pergi Perlis. So nak balik kampung Tapar Road kan. Nak balik Tapar Road tu, kampungnya dekat Perlis tapi kampung dekat Tapar Road. Tapar Road. Tapi
pernah duduk Ipoh, pindah pergi Perlis, pindah pergi Kedah, and then back to Ipoh lah. Oh nice. So just Tapi orang pegang utara. perjalanan tu sikit punya jauh nak sampai Taparut tu kan. So dalam tu ayah saya akan mainkan lagu. Dia adalah compilation rock dia lah. Adalah Scorpion semua, adalah Led Zepp, adalah Bad Company, Deep Purple, semua ada kan. So it started from there actually. Lepas tu tambahlah benda-benda yang top 40 masa tu ke apa ke, Ace of Base ke apa kan. Semua akan masuk. Lambada apa, semua benda tu yang daripada dulu tu, itu yang fuel my my subconscious music punya ni wiring kat dalam. So it all started with your dad. Does your dad play any music? No. Oh okay. Tak ada. Dalam family tak ada. You adalah seorang first and are you the only? Dengan adik-adik saya. Tapi diorang main, tapi macam diorang main combo kat sekolah. Yang adik lelaki, yang perempuan lah, yang lelaki tu dia just main bass, tapi dia main casually lah. Sebab tu saya selalu rembat barang diorang, sebab diorang tak guna. What was the first instrument yang you pick up? Like at what age? Actually it was the piano. Oh, okay, interesting. Sebenarnya itu masa kecil, masa umur berapa tahun, 5 tahun ke 4 tahun, mak saya hantar pergi piano punya kelas kan. Tapi did you finish? Kelas tu malam. Kelas tu malam, so saya mengantuk. So saya akan tidur dalam kelas. Mak kata tak payahlah, berhentilah. Masuk kelas pun tidur. Kan. So Tapi you sempat berapa bulan je? tak ingat. Tapi dia ada belikan piano. Okay. PSR berapa lah, tak ingat, yang lama punya kan. Tapi bila saya saja tak ada benda nak buat, saya main lah benda tu. So lama-lama macam self taught lah actually benda main. boleh try lah dengan piano tu. Yeah, you did mention that you are self taught writing apa benda semua, and you're not really a people person, so you rather be at home doing that. Yeah, that's nice. That's nice. So what would you say, what can you like name us a few influences? Few influences lah. Nak cakap few tu susahnya. You can just name all of them. Maybe some of that I've never heard as well, so I can go back home and check out. I listen mostly yang betul-betul influence is all the okay, let's kita compartmentalize by tahun lah. Okay. So kita dari infant years mungkin rock lah, Deep Purple, Highway Star, Scorpions, benda-benda macam tu lah, rock lah yang mana ayah saya bagi dengar lah kan, dalam kereta. Tapi ada juga yang macam benda-benda yang radio lah, benda macam Ace of Base ke apa ke, ada benda-benda tu. Okay, itu kecil. So sekarang sekolah rendah benda-benda yang radio masa tu lah, benda-benda radio masa tu. Tapi I don't actually recall betul-betul lah time tu apa benda actually. Tapi kalau nak cakap, kena skip forward sikit lah. Skip forward masa sekolah menengah. Sekolah menengah tu I listen to a lot of band yang berat-berat lah. Itulah benda yang heavy lah, benda hardcore, benda metal semua. Actually masa zaman indie tu, biasa masa budak-budak kita mesti ada that mentality yang okay, this is indie, this is cool. Ini bukan macam tu. Actually masa zaman indie tiba-tiba meletup balik tu, saya macam I don't get it. Macam tu. Okay, you don't get it. Okay. Can you like elaborate on biasalah, that? kita dengar lagu semua, lagu At The Gates, lagu In Flames. Kalau hardcore dengar apa? Dengar Hatebreed, dengar Strife, dengar Terror kan. So dia jadi macam tiba-tiba muzik macam ni korang boleh layan kan, macam bittersweet apa semua. Because zaman tu I know, kita tahu dah ada OG boleh lah, mungkin sebab dia radio. Masa tu dah masuk radio. So bila dah kat radio tu, it's just dia benda yang memang dah catchy. The fact that they could be on radio, they boleh make it through, it's just because lagu dia orang catchy lah, dan juga senang diterima kan. So saya boleh terima lah benda tu. Tapi the movement, the imagery, benda macam tu saya macam apa ni, pakai seluar skinny yang kala-kala ni kan, pakai baju saya sayang mak saya apa benda ni. Tak boleh lah. Kita masa tu hitam-hitam je kan. Tapi hitam pun agak kelakar kalau nak tengok balik dengan seluar perempuan lah. Seluar bukan perempuan tu kan. Pakai seluar tu. Zaman tu memang trend macam tu. Lepas tu rambut ni sikit kan, apa benda nak sabut, tak tahu benda apa kan. Tapi itulah zaman tu banyak dengar lagu yang berat-berat. So basically yang berat ni dulu yang kena dengan jiwa. Mungkin sebab yang rock yang awal-awal tadi tu, sudah biasa dengar gitar distortion, bila besar pun nak dengar benda tu juga. You mentioned also dekat you punya ffkmusic.com, you have done songwriting since 2004. Songwriting. Kenapa you tertarik pada the whole songwriting process, and to you, how do the ideas come to you macam songwriting? Sebab
songwriting is not easy. I'm very sure of that. Kan ada macam bahasa-bahasa you kena Betul. Sebenarnya actually the last part yang dia kadang-kadang macam ni lah. Bila you biasa dengar lagu, you get attuned to the instrumentation, the lyrics. Kadang-kadang benda tu boleh datang macam you boleh bayangkan tak, let's say somebody is really attuned to fashion or clothing, dia boleh bayangkan lah, baju ni dia punya konsep dia macam mana, if I mix this with this, warna dia boleh bayangkan dalam otak dia, okay, betul tak? Dia boleh bayangkan dia match adakah macam you mana. have that macam picture photographic memory? Kalau music, no, I don't have that. Okay. Tapi musically ada lah. Mungkin kadang-kadang you get satu chorus tu, you bayang dia boleh keluar macam dalam otak, you have that one chorus ready. Oh, okay, that's so cool. Kadang-kadang macam you mimpi. Macam ada yang lagu yang dekat Spotify yang dia upload dan lagu mimpi. Itu actually chorus tu, the whole chorus was dalam mimpi je. Bangun tidur terus record. Wow, the whole chorus dengan lirik sekali. Oh, okay. Maknanya Tak tahulah. Mungkin otak saya ada tiru something yang dulu-dulu ke saya pernah dengar. Tapi because it happens subconsciously, betul tak kan? Tapi itu cara dia lah. Tapi kadang-kadang ada yang dia datang by bunyi dulu, gitar dulu, ada bunyi bass dulu. Ada yang datang macam I want this certain kind of beat semua. Macam tu lah. Banyak cara. Okay, nice. That's very cool. People are so talented. Like, dia macam bangun je boleh terus ni kan. I pun tak boleh nak siapkan I punya assignment. Anyways, okay. Tapi berbalik kepada talent tu sebenarnya. Talent tu is something that you must be macam mana nak cakap, dia Would bukan, you say dia it's macam not talent semata-mata or practice or macam years of listening to music and then you just get it? Dia kena ongoing practice and ongoing immersion into your domain lah, into your field actually. So you cannot macam just bagi excuse, oh tak apalah kau talented macam tu kan. Actually it's not valid. Some people are like that, but actually it doesn't happen naturally. Kalau keluar je dia tak, okay, let's say you tak main music, tak main instrumen apa, tiba-tiba esok you terus boleh buat satu lagu. Mustahil kan, sebab you tak ada that input dari awal. Preliminary tu. Betul. Okay. Cool. Okay, just now you mentioned something that you grew up in Ipoh. No, actually masa kecil-kecil lah. Masa zaman budak kecil lah. Very small. How many years? Do you remember? Ni macam auntie you were macam what, tadika? Macam rasa 3-4 tahun macam tu. Lepas tu kita orang pindah pergi Perlis sebab ayah kena transfer ke tak silap. Macam tu lah, biasa kerja government. How do you find Ipoh right now? Okey lah. Kecuali long weekends lah. Masa long weekends ramai orang. Tapi tak apalah, menyumbang kepada ekonomi. Tapi menyumbang kepada kemarahan bila driving. Okay, speaking of Ipoh, I watched your music video, Paranoia. That was 7 years ago. 7 years ago. Dekat beginning of Paranoia tu Ipoh kan? Is that Ipoh? Is that Ipoh? Depan tu tak silap. Okay. Apa yang menyebabkan you nak film dekat Ipoh? Sebab kita orang start band kat situ. So really? Start is a Ipoh based band, walaupun line up mata-kata, tapi Ipoh based band. Sebab saya kat Ipoh masa tu. So kalau boleh nak feature tempat-tempat kat Ipoh lah. Actually ada scene yang selain dari situ, ada yang macam bawah, macam gudang kan. Yes. Itu secara haram tu. Kita orang pergi pacak dari situ mainan. Pagat-pagat dah security pun dah datang tengok-tengok kan. Kita orang kena cepat tu gerak kan. Tapi still dekat Ipoh. Yeah, okay. So Ipoh means a lot to you guys lah as a band. How do you guys meet sebenarnya? Can you share like chronology dia? A, B, C, D? Banyak panjang ni cerita ni berselirat. Antaranya kita macam ni lah, macam saya cakap tadi lah, manager Wan yang link kita orang, dia panggil budak usi tu datang. So kita met in Ipoh dekat studio kita orang punya keyboardist dekat jalan Cetak ke mana. How old were you guys masa tu? Masa tu I was 28. Masa 28, 29 ke 27 tak ingat. So you guys were working at the same time doing music? Saya lah masa tu yang brass players, dia orang dari UPSI, so dia orang study, so dia orang banyak masa terluang. Kan? Okay. Bassist kerja lah. Keyboardist pun kerja. Basically yang lain yang mana yang bukan UPSI bekerja lah. Cerita dia bassist pun kena scam join band. Keyboardist ajak, kita jam-jamming, aku lagu ni Mamat ni buat kan. Bila dia dah dapat lagu tu, macam biasalah. Ada show bulan depan ni, ada show, ada gig. Tu dia pun tapi main je lah, dah tahu lagu. So it was just you, lepas tu siapa tadi, Izwan?
Your manager? Lepas tu you jumpa dengan macam the mana rest. macam mana you jumpa student-student UPSI ni? Oh, itu Wan lah. Wan yang tak tahu macam mana dia boleh connect dengan UPSI punya student. Lepas tu daripada diorang ni, saya banyak lah juga berkawan dengan budak-budak UPSI. Dan kalau ada cari line up baru pun cari yang UPSI juga. And I have another band sekarang yang tengah jalan juga. Yang itu pun vokalis dia UPSI. Kan semalam I dekat International Jazz Day, one of the lineup was UPSI. Diorang sangat-sangat tight. I think it was like a big band UPSI, yeah. Are you from UPSI? No. Bukan. I don't know, but they are great. They are great people. Okay, so you mentioned something about how you guys adalah Ipoh-based band. Ada tak cabaran as an Ipoh-based band untuk main luar daripada Ipoh? Have you ever faced any macam, oh you bukan budak KL, you bukan... Tak ada kot. Rasanya tak ada kot benda macam ni. Tak pernah kot experience benda macam ni. Kalau experience pun bukan sebab regional punya factor. It's just because you don't put yourself up that much. Macam saya chill je. Tak adalah nak push. So kalau orang tak kenal, macam mana orang nak panggil? Betul. Okay, nice. I'm very happy to know that not a lot of people experience that. Sebab there are some scenarios that I've experienced before. Kalau macam interstate punya bands, dia macam ada sedikit macam, okay, ni group Melaka, ni group Ipoh kan. So I'm happy you didn't. Kalau ada tu you don't take it personally lah. Benda tu normal lah. Kita akan click up dengan kita punya circle macam tu. You put yourself out, pergi bergaul. Kalau betul nak banyak show, pergilah bergaul. Itu je. It's the way you make friends actually. Nice. Okay, I want to dig up you guys punya past lagi. Can you tell us about Faris Fuad and Confederates punya first show? What was it like? Dekat mana? Ada tak macam cabaran macam tayar tiba-tiba pecah? Dekat Ipoh lah tu. Okay. Itu masa jantung. Oh, is it like actually betul? Tayar pecah? Tak ada. Oh, tak ada kan? Tak ada. Tapi adalah cabaran Okay, dia tu. Dia dekat Gentleman's Ride tahun 2018 ke? 2017 Gentleman's Ride dekat Emerald Hotel. Cabaran dia satu je, sebab sebelum hari yang event tu ada wedding ke apa ke. So diorang tak clear barang tu awal tau. Oh, okay. Jadi kita orang nak sound check kena tunggu pukul 3 pagi. Emerald Hotel. Oh, is it like a festival? Dia macam geng-geng yang ride apa ni orang panggil cafe racer, naik Vespa semua kan. Diorang akan pergi daripada apa ni region to region lah. Yang last punya kat Ipoh tak silap. Ke second tak ingat lah. So dekat situ kena pakai macam diorang pakai smart lah, pakai coat semua, leather jacket, coatnya dengan mods, dengan Vespa kan. Dengan topi pikir blinder apa benda kan, macam tu kan. So kita orang ni kenalah bandnya. Sebab masa tu kita orang main lagu sendiri 2, yang lain lagu cover. Tapi basically lagu yang macam yang banyak brass lah, yang macam fusion jazz macam tu lah. Alright. So the challenge is that you guys have to accommodate to the previous band yang main wedding tu, is it? Bukan juga. Bukan previous band yang main wedding. Tak tahu pun ada band ke tak band. Cuma diorang clear memang yang barang wedding tu like very like everywhere ke? Macam mana nak cakap lah, stage diorang tak clear lagi. Mungkin ada props ke apa yang diorang tak ni kan. So kita orang tunggu pukul 3. Kita orang punya drama Show pukul? Show pagi tengah hari esoknya. Tapi barang kita orang drama bawa sendiri. So dia nak pasang drum tu kena tunggu clear dulu barang, baru kita boleh angkat drum letak dekat situ, letak barang kita orang. Tunggu orang sangatlah penat you. Saya okey je. Very uncertain. Sebab kapet dekat Emerald tu sedap je, boleh baring-baring kat situ. Were you nervous on that, like for that first show? Masa tu ada like horn section and everyone. Ada semua ada. Cukup lah 9 orang tu. Tak adalah nervous pun, biasa je sebenarnya. Okay, nice. Faris seems like a very chill guy. Wow. I aspire to have like your relax punya composure. Alright. Ada tak satu persembahan atau gig yang you rasa okay, this is why I buat music? Like just as maybe as Confederates ataupun like maybe as an individual yourself. Tak ada juga, sebab I punya motivation mostly memang internal. So tak ada pun macam bila main tu, bila ada reception yang best baru rasa oh ni lah sebabnya aku buat benda ni. Tak ada pun. Dia macam just buat sebab memang tak boleh. It's just something that I do every day. Every day fikir pasal buat lagu. Okay. Internal motivation. I've never heard that one before. Can you please like share with us what do you mean by internal motivation? Dia benda dia macam ni lah. Setengah orang dia kena makan kan. Dia fikir ada orang ni dia priority dia lebih kepada makan. Dia food hunter. Setengah orang dia bukan food hunter, makan just to get by lah. Itulah makan lah.
Macam saya mungkin buat muzik tu dengan main band tu, dia lebih ke yang macam geng yang Food Hunter ni. Diorang saya hunt the thrill of being in a band and buat muzik. Lepas tu saya ada banyak projek. Tak kira lah cukup tangan tak cukup tangan nak jalan, tapi still cukup tangan tak cukup tangan satu. Reception, public reception macam mana, itu tak penting pun. Janji kena buat. Tak tahulah, mungkin is the thrill yang rasa macam dulu main band masa sekolah tu. You start from nobody, from zero kan. Is the thrill tu sebenarnya. Mungkin satu rasa untuk reconcile yang umur dah makin meningkat kot. Tak tahulah kan. Mungkin rasa macam sekolah lagi So you do it for the human experience lah. Tak tahu lah. Tak tahu nak cakap juga. I can't really describe lah. Tapi kena buat. Kalau tak buat, dia jadi macam tak ada benda nak buat pula. Yang tu je saya buat. Okay, very interesting. So kita ada banyak art form. Kita ada melukis, kita ada menganyam, all these art forms kan. Okay, dalam banyak-banyak art form ni, kenapa you pilih music? Apakah dia macam calling? Dia biasanya orang dia tak pilih benda tu. Benda tu pilih dia. Okay. So what was that moment like for you? Dia benda bila you are exposed to the thing and your mind clicks to the thing straight away. Macam kita dengar lagu masa kecil, kita boleh ingat benda tu. And benda tu lingers dalam otak kita sekian lama. Kadang-kadang benda yang satu part lagu tu, contoh aja satu part lagu ni, lagu Aisyah cover lagu daripada Mauritius ni. Tajuk dia Ambalaba. Laguku Ambalaba masa dulu, tapi lagu tu actually was in Mauritian Creole kan. Dia dah cover benda tu. Itu saya dengar dulu masa kaset mak saya dengan ayah saya play dalam kereta. Lagu tu sekian punya lama saya boleh tak tahulah siapa nyanyi apa, sebab saya tak pay attention to that. I just pay attention to the music kan. Masa tahun 2016 macam tu saya cari, tapi I jumpa benda tu by accident, sebab saya suka mencari muzik negara lain punya kan. So dengar Mauritius, go through lah Mauritius, dia orang punya muzik ni panggil Sega music kan. Tiba-tiba jumpa satu lagu, asal ni bunyi macam familiar lah. Lepas tu try cari. Ini dah detour kan. Saya bercerita ni detour. Tapi is the process behind benda tu. Dia akan, bila kita invested kat benda tu, sentiasa fikir, itu tandanya kita dah tak nak, kita dah hook lah kat benda tu. It's not that I choose, benda tu yang nak linger in my mind. So tak hari pun tak nak fikir pun, terfikir juga. Tengah berak pun fikir juga, ni kalau macam ni macam mana. Padahal boleh je fikir benda lain, tapi asal tengah nak tidur fikir pula gitar bunyi macam mana, drum bunyi macam mana. Masalah kat tu. Okay, nice. So we talked about you punya childhood, you punya influences, about Ipoh, your music video. Okay, now let's talk about let's bring it back right now to the current present moment kan. Okay, do you watch TikTok by any chance? TikTok? Yeah. Any chance? Yes, I have a TikTok account. Tapi biasalah, tak hidup sangat, sama je kan. Social media ni sikit-sikit je. Ada kadang tengok juga, tapi tengok benda-benda yang dalam algoritma lah. Keluar benda orang main band kan. Itu lah, keluar orang main gitar, keluar Uzi punya big band. Shout out to Muiz Band. Yeah, so kenapa I bring up the topic of TikTok? So as we all know, TikTok kan sekarang it's like one of the most effective effective social media lah. Dia macam kalau you nak viral, you nak business, you know, you buat content TikTok kan. Okay, so my question to you is that as someone who plays music, as someone who writes songs, and you cakap tadi you appreciate the process and everything kan, what do you think of the current movement of musicians buat TikTok, bukan buat TikTok, buat lagu untuk di-viralkan, buat lagu semata-mata untuk, make it like TikTokable, is that the term? Macam okay, if I buat lagu ni, ada tak segmen yang okay, people can do a TikTok dance to it, like what's your opinion on that? Kalau nak look at it secara black and white, dia jadi mudah. It's either you are against atau totally opposed to the thing kan. Tapi mesti there's a nuance to it. Ya betul, there's a grey area. Kadang-kadang orang yang buat benda ni, dia orang tak ada choice. And dia orang dah set dah, dia orang nak apa. They want critical acclaim, dia orang nak breakthrough, nak success macam tu, nak dikenali. So nak tak nak, dia orang kena main game tu. Sekarang you have to buat macam tu lah. Tak kira, you tak ada management pun, you boleh gerak sendiri kan. Zaman sekarang you tak payah ada label, you boleh personal brand kan. So nak tak nak, itu cara dia. Dia ni mungkin dia boleh genius. Dia boleh buat benda yang bukan benda yang surface level, yang benda yang korang rasa benda tu sangat apa benda ni kan. Tapi dia boleh buat lebih, tapi dia buat yang tu dulu untuk bagi orang dig dia punya benda yang lain tu. Contoh ini kita jangan ambil zaman sekarang, ambil belakang sikit, contoh Bruno Mars. Okay. Bruno Mars punya lagu mula-mula macam mana?
Dia macam Jason Mraz punya style je kan. Dia sebab dia tahu masa tu itulah top. Dia buat lagu macam tu. Apa lagu Today I don't wanna do anything, apa benda tahan. Yang tu kan. Dia tiru Jason Mraz punya style tu. And then baru start ada Anderson Paak. Dia dah masuk Motown semua kan. Dia bawa balik benda tu. Sebab mungkin itu yang minat dia dulu. Mungkin dia minat benda tu dah lama. Bukannya masa tu baru dia nak minat Motown. Confirm lah dia ni dah dengar dah awal lagi. Dan dah sesuai, baru orang boleh terima. Orang nak dengar cakap pun boleh so, buat. So maknanya would you say that essentially kita perlu macam adapt selagi kita tak ada nama, selagi kita tak buat, selagi we don't have credibility in the ni, so you kena macam adapt dulu bagi orang discover you and then you can bergantung kepada tujuan. Okay, elaborate on that. Tujuan dia dalam muzik. Dia nak yang tu, dia kena ikut the game. Kalau dia tak nak yang itu, okay lah, dia boleh comfortable dekat mana tempat dia lah. I think as human beings kita banyak kena adapt. So I would like to ask you, just as a human experience ataupun as a musician, was there a time yang you perlu adapt pada benda yang you tak suka? Tak ada pula. Macam mungkin ada certain events lah kot yang tak boleh buat ini, tak boleh buat tu kan. Itulah kot, itu saja kot. Tapi tak ada pun saya rasa macam apakah you punya mindset and your like approach to that adapting? Okay je, you make it fun lah. Try to make it as fun as possible for you lah. Otherwise dia dah jadi tak syok lah. Dia jadi bukan, dia dah jadi kerja lah. Ways to make it fun Maksudnya let's say you have a request. Okay, show ni jangan ni sangat jangan jerit sangat ke benda. There are people tone it down. Mungkin ada lah. Mungkin lah. Tapi you pilihlah lagu-lagu yang dalam repertoire yang lagu-lagu yang leaning to that side. Lagu yang bukan rocking sangat, lagu yang lebih kepada jazz ke reggae ke, macam tu lah. Itu salah satu contoh lah. Tapi most of the time tak rasa ada benda tu. Okay. Nice. Alright, so you also mentioned tadi pasal gerak sendiri, label, independent. I want to ask you more on that. Mana lebih bagus sekarang? Label atau independent? Is label still relevant these days? As a musician, rasanya you kena jalan sendiri lah sekarang. Tak payah fikir pasal tu. You just fikir pasal diri you. You just brand yourself lah. Brand your band lah. Is it hard to like brand yourself? Boleh je. Cumanya you nak brand yourself kepada nak make yourself accessible, yang tu yang susah. Sebab you kena sentiasa put out, sentiasa keluarkan barang. Kalau macam saya yang malas ni, tak biar cakap lah kan. Sebab tu kadang kita tengok budak muda sekarang, diorang cepat orang kenal. Sebab diorang tiap-tiap hari share, tiap-tiap hari. And diorang, it's partly because maybe benda tu is dah jadi a culture where you go mana pun you kena broadcast. You betul. Main snooker sebelum main, makan sebelum makan, ambil gambar sebelum ni, pergi mana, stuck in the traffic jam, pula ni kan, unboxing dalam kereta pun buat video. So bagi dia orang itu dah tiap-tiap hari kehidupan dia orang. Untuk kita orang yang couldn't care less ni, mungkin dia jadi macam nak kena ada jamming, nak kena buat video, nak kena post. Mungkin ni something yang agak taxing lah untuk kita orang. It is emotionally taxing. Sebab macam you nak feel the music, right? Tapi macam you want to be in the moment. You want to be in the moment. Tapi at the same time you have to document semua benda tu. Dah macam buat research lah. Betul. Okay, so I like this topic about macam fast-paced living and how macam everything semua nak kena didocument kan. Would you say that this somehow affect the listening experience untuk youngsters these days, or just people in general these days? Macam contohlah tadi kita sembang before kita record pasal live shows. So everything I can just see it online. Everything is all virtual tau. Everything is virtual. So would you say that serba sedikit macam mengubah perception listeners? Bila ada discourse yang pasal benda ni kan, baru saya click in my mind 2 saat yang lepas. Dia ada 2 jenis orang yang dengar, yang suka muzik ni. Dia ada yang orang yang dia suka live show, dengan ada orang yang dia suka muzik yang dia tak kisah pun live show ke, dia boleh dengar dalam kereta. So ada orang dia tak suka live show, mungkin satu dia tak suka the condition, ataupun mungkin ada benda yang dari segi agama ke, mungkin dia kata I don't like this mixing between females and males kan. Betul lah, dia tak suka benda tu. Tapi dia akan dengar, dia akan support, dia akan dengar lagu semua. Ada orang yang dia tak suka being dekat live show sebab mungkin dia rasa Imas lah, ada orang mungkin dia ni memang peluh-peluh ramai-ramai. Mungkin dia pun hermit juga, dia tak suka jumpa orang kan. Tak nak peluh-peluh ramai-ramai apa semua. Macam tu lah. Tapi orang yang nakkan live shows ni, dia
dia akan sentiasa cari live shows lah. So to each their own lah. Betul. To each their own. Okay, so for you as a musician, you rasa penting tak untuk buat live shows, and is it important for people to keep supporting live shows? It depends. Macam ni lah contoh. You buat live show ni, you tunjuk you punya capability to deliver benda yang you buat. Macam tu. It's macam kalau you boleh deliver benda yang you record tu, maksudnya you ada that credibility lah. Tapi sekarang pun ada orang yang tak kisah pun, as long as you can make good songs dan dah cukup. It's evident, you can see this in the recent AI boom lah. Betul tak? Oh, lagu sedap, asal sedap je lah. Dia tak kisah pun proses tu balik macam mana. I'm not against AI by the way. It's just that the sense of entitlement yang orang dapat daripada buat benda yang dia prompt saja. It depends on how you guna AI tu lah. It's just a tool. Have you ever organize your own showcase, your own show before? Tak pernah. I don't have that capacity. Sebab saya bukan ni, saya buat lagu dengan main muzik. So you're very focused on songwriting. Betul. Kalau boleh nice. benda-benda all this, benda-benda orang kata benda-benda leceh ni, bagi dekat Wan lah. Wan buat je. Tolong. Well, we mentioned a lot about Wan in this podcast. Okay, let's talk about AI tadi. You said that you're not against AI. Can you macam ceritakan lagi, why are you not against AI? As a musician pula tu, you write songs kan? You tak rasa marah ke deep down macam I spend forever writing this and then this AI machine can just write it within 5 seconds? Betul. Tapi dia berbalik kepada how setengah orang dia buat music, it's not an exploration sangat. For me, I like to explore benda yang maksudnya bukan nak tiru. Kalau AI tu, dia akan buat benda berdasarkan apa yang dia dah belajar. Dia bukannya ada real time dia boleh belajar macam orang, tiba-tiba dia boleh ada insight baru, dia boleh buat genre baru. Dia buat berdasarkan benda yang dah ada. Existing. Kan, existing. So tu kadang-kadang ada prompters ni, tengok dalam grup. Diorang bising-bising. Aku dah buat macam ni, aku prompt macam ni, tak dapat juga macam dia nak. Tapi untuk orang macam saya yang tengok benda tu akan cakap lah, kau ni banyak sangat cerewet. Kau belajar je lah sendiri kan. Kau belajar, why not kau belajar muzik? Tak mesti kau belajar, you hone your craft. Take up an instrument ke apa ke, mesti kau boleh buat benda tu sendiri. Tak payah bising-bising pasal AI. Berbalik pada soalan tadi apa lah. Soalan dia adalah banyak belitih macam ni lah. As a creative practitioner yourself, what do you think of AI? Is it dia lagi mendatangkan keburukan atau lagi mendatangkan kebaikan ke? What is your opinion on that? Dia mendatangkan keburukan kalau dari isu authorship tu tak dicheck atau regulated. Contoh kalau dalam music in general dengan industri in general, semua rule dah ada apa orang kata, ada categorization. Siapa producer, siapa arranger, siapa sessionist, siapa recording sessionist dan sebagainya. So kita dah clear distinction, siapa ni orang ni, credit are given to orang yang sepatutnya dah. Tapi bila buat dengan AI ni dia jadi muddy. So katalah you buat keluar satu lagu, how much of your touch ada dalam lagu tu. Macam kita orang prompters ni pun ada banyak jenis prompters. Ada orang yang dia prompt, aku nak buat lagu happy, lagu ni acah-acah macam ni, macam lagu orang ni. Lepas tu AI buatkan dia. So authorship weak dekat dia. Dia ada weak intellectual authorship atas benda tu lah. Betul tak kan? Kalau ada certain orang ni dia very specific dengan apa dia prompt. Dia boleh sebut chord apa nak pakai, dia boleh sebut the exact notes, dia boleh hum the melodies or what kan. So AI akan tiru balik je. Mungkin AI tu akan buat dalam suara instrumen. Aku nak bunyi gitar macam ni. Orang ni AI buat kan. So basically dia pilih note tu, note by note dia punya. So authorship lebih dekat dia. So you would say that AI ni hanyalah tool yang assisting your creativity, not like totally replacing? Betul sebenarnya. Contoh ni jangan sembang pasal AI, kita balik, patah balik. Electric MIDI drums. MIDI drums program drums. Itu pun dah orang dah bising-bising dah. Record drum betul lah. Asal nak susun MIDI kan. Orang nak susun drum pakai elektrik punya ni kan. Tapi setengah orang dia susun benda tu sebab dia nak bunyi tu ada je. Live nanti dia record balik betul-betul dengan drummer. Dia nak menyampaikan dia punya idea tu, nak bunyi drum tu keluar, dia kena juga susun MIDI tu dulu. Macam sekarang ni mungkin ada orang AI, dia tak kerti main drum, tapi dia tahu bunyi macam mana. Mungkin dia nakkan benda tu, dia terpaksa lah. Tapi dia ada, sekarang ni dia ada pula ada orang yang dia record balik atau dia tak record balik. Itu je.
Tapi do you rasa AI ni, I mean, kan you cakap about MIDI drums and you kena, use all the technology. Adakah dia akan macam, kan like merendahkan you guys punya effort as musicians? Don't you like feel macam, alah, insulted ni kan? Macam, I can do that with my human hands. Kita tunjuk contoh kasut sekarang banyak benda keluar benda semua dah daripada kilangan mass production kan. Tapi kasut-kasut yang handmade masih lagi orang cari. Dah jadi, walaupun dia di mahalan, tapi maksudnya orang yang buat benda tu betul-betul hands on, maksudnya nilai dia lagi tinggi sebenarnya. It's just that korang yang tak mampu nak bayar dia. Betul tak? Faham. Kan? Itu je. So tak perlulah rasa down dengan benda tu. Korang patut rasa lagi relax Okay lah, ramai orang dah pilih jalan senang, tapi aku boleh lagi buat benda ni. Aku boleh buat. So okay, that's nice. Maknanya, again, to each their own. And then kalau you tahu market you ada, and then you would not be afraid of AI. Okay, that's nice. Okay, we're now moving to our final segment. Apa pendapat Faris berkenaan industri muzik di Perak? Dekat Ipoh specifically, what do you think of the music scene? Like macam dulu kan, when you play shows around Ipoh, and like now, what do you think? What's different? What do you wish more would happen kat Ipoh? Bab ini saya ni I don't really position myself dalam macam mana-mana scene lah. Sebab you don't like to put yourself in a box. Macam tu lah. I mingle around lah. Tapi tak betul-betul masuk sini, masuk sana, scene tu. Nak komen pasal scene dekat Ipoh ni pun I rasa nak komen pasal meriah tak meriah, gig masih ada. Ada gig yang tak mahal, ada gig macam gig dekat Lady Boss pun ada yang artis yang daripada Jepun semua datang, band luar datang. Dekat Dream Projects pun itu Pian Shizuka punya kan tempat, ada je band yang main, band locals pun ada. Tapi bagi saya hidup je, cuma tiket mahal lah, tiket 40. You talk about how mi goreng is like what, RM4? Okay, contoh lah, pergi gig dulu kan, bayar RM10 atau RM15 kan. Tapi mi goreng RM2.5. Sekarang ni gig 40, mi goreng RM4.5. Nampak tak ratio harga mi goreng atau Maggi goreng dengan tiket gig tu. Tapi I don't know, you can't really like, I think like just like pitch in you can't really blame tiket being so expensive. Betul, tak boleh sebab dia kena cover. Dia kena cover. Betul. Nak cover semua benda dah mahal. Betul. Cuma gaji dia tak naik-naik. I don't want right yet. Alright, okay. Archive Music Archive. So as you know, podcast ni adalah salah satu inisiatif Archive Music Perak untuk collect and document everything that's happening music related, art related dekat Ipoh. What do you think about archiving music? Is it important untuk documentkan all the process? I mean, we just talk about how nak pergi jamming je kena ambil gambar, semua benda kena ambil gambar kan. Okay, that's another form of documentation. Tapi what is your opinion about documenting things like? Sebenarnya bagus, walaupun taxing, bagus. Sebab kita tengok benda-benda yang macam you tahu Biok kan. Biok ni dia sangat, bila dia buat apa-apa je dia boleh explain benda tu. Dia suka nak explain dia punya. She's very detailed. Proses really tu daripada awal sampai habis, apa benda saja dia akan ni. Ada orang macam tu. Dia walaupun not a researcher, tapi dia tu is built like a researcher walaupun dia musician. Dia wired like a researcher. Semua benda dia fikir, dia justify, dan dia ada note ke apa benda tak tahulah kan. Tapi ada orang ni dia malas, dia just want to be in a moment. Macam Jimi Hendrix ke, ada tibai je kan. Lepas tu nanti orang nak kaji pasal dia. Tapi penting lah sebenarnya. Betul. Senang orang nak ni. As reference kan, macam P. Ramlee punya films, sampai sekarang kita still reference. Betul. You know. Okay, nice. Okay, as a songwriter, as a human being, as a creative person, apakah nasihat Faris kepada anyone who's watching out there yang nak start songwriting? You've been songwriting more than 10 years. So what would you say to anyone yang macam saya nak start songwriting, saya nak start buat lagu? What would you advise to that person watching right now? Okay, soalan cepu mas. Buat release. Bagilah kawan-kawan dengar ke, mak ayah ke, janji ada orang dengar. Nanti banyaklah orang komen. Tapi jangan anggap benda tu macam benda, sebab kadang-kadang benda yang kita minat ni bukan benda yang orang minat. Kalau you betul-betul immersed in what you want to do, sebenarnya benda tu is a non-issue lah sepatutnya. Jalan je lah. Jangan rasa entitled. Aku patut jadi besar. Asal orang dengar lagu-lagu ni lagu dugem ke? Aku buat lagu ni, lagu dugem je aku nak dengar. Letak lagu aku kat TikTok. Banyak cantik. Macam tu lah.
Alright, okay. Thank you so much. That's all the questions I have for you. Terima kasih Terima banyak kasih. Faris, Fuad dan Confederate sebab sudi singgah ke Terima kasih. podcast episod ketiga, siri yang keempat. And also not to forget our sponsor hari ni. Kejap, sorry. Kalma Brew Ipoh. Okay, so kalau korang nak lepak, make sure check it out. Tempat ni sangat-sangat cozy, sangat best. And they have souffle pancake as well. It's just nearby, apa nama tempat? Gerbang Malam. Okay, thank you so much. I'm Sophia and this is Faris. Thanks for watching and see you next episode. Bye.